kutangira tarukuruha webare kubonetwe akasheshe karunjaka ka Friday kandi turiyo ntugumza munentebe kanisa yito eyatusheshure edakika nzizo nche munonga nka 10 umurisha 2 ezakasheshe kandi hati tuwagaruka na ago wetu ochirinanye ajuna pleasure kandi tuabasa kubantu hotoka na nabajenyi omu studio abundu kwija kuba ninkwanjura omesha hakonkanye ndakumanyisangu akishonshereche kitu kara kutukuretira kagashura na tayari nkagendo mesho eshayo no gumori standby no reba TV ahora arebere nko kompango nungiye nshachi neraba ha screen aho iwe just markinga obwire naricha abachuruho na naye abanachikora kugaregari y'amakuru keraber programu rero meshantuja kubantu kwata ya masimu orabase kubana chitaje akashobora ebyarebe byababiruho naija kubano ihangura echemitwari 10 eza shilingi ya Uganda okurabyo mberebi ebya Christmas na no kuhendera umwaka obase kuba niwe noba oshemerirwe nabatahi bawe eshaheji omuntebe kanseji eyi ago weitu twabasa kubantu garuka na nabajenyi babiri omu studios abunkwinire kandi ninyenda ngumba kwanjure den na nebindi nibija kubyeyongera barukutura musyawo tubase kubantu tandika omuramwa ogutwinire akasheshaka abonye no mu studio nyinemu omwami tumuhimbise Wycliffe ogu nakomoka omurubuhweju kandi akesimbaho omukaruru kechibine cha NRM ahabwa buhweju West NRM primaries kandi tarabasize kuba narabamu ntanisha kuba natushobora ho byinjiho ahari yecho kandi akabomwe bembezi ahitendeshiriri ya Chambogo University ninga utukubasa kweta students leader kandi na hati ariyo nayibembera ekibine kitari cha government ekituru kweta NGO kandi ekindi na publicity secretary wa Youth League ahabwa bweju ebe byona nuwe arukubikora kandi no musigazi omunyeto atakashwire jena ineshonga nkuru naija kuba natugambira ho byinje bukeraho ondijo nyineho omwami Tandeka William oguwene kada w'ekibina echa NRM tuyizire ntumanya ngo bakada nabantu abakurukuruho abarebere emyaka nyinjiho obundo mukibine cha NRM ninga Uganda konka tuineyo nabakada bato tuineyo nabakada abatararwine ninga abo kubasa kweta non-combatant cadres na nabandi so nawe naija kuba natushobora ekyenyini ekyarukugwamo omunshongejo tubase kubantu gendo mission ekiganiro kitu akasheshaka nitujja kuba nituganira munonga ahanshonge kwatirine na neminyeto okwerkwejumba omukaruru tusige kishani kihango aha mu burengero izoba bwa Uganda yona Africa obunde nensi yona turebe eminyeto ombururu nebasa kubwejumba mweta ekageraho impact yamane yakora hatabireho okora akabi okushesheshagama na nebindi nko kutubirebire ombicweka ebitari bimwe na bimwe ebyensi reka mbase kubani nkwanjura abajenyi abunyine omu studio akasheshaka tutiyo tubase kubantu simbura amukono gwanje ogwaburyo ogu aturiye hagati nuwe omwami Tandeka William omwami Tandeka twakutanjira ramusyaho arukureba hata ya West webare munonga mutebekanisa wa programu reka ntwara umugisho kusima management ya Tayari West wentebekanisa nungi no kutekatekera abanya-Uganda kandi no kukundi ihanga ryanyu mwe bari kutwakira naitwe twashemerwa kubaha omwanya ogu nyowaho mutayari tende mugenyi nyosiremu ndio mwana wa Tayari nyobona banyita Tandeka William kada wa NRM enkunzi ya President Museveni nenkoraye kandi urukundi ihanga rya Uganda nabashemerwa abantu batayari nashemerwa bari kutereba n'abaturire mwe bari munonga webare nugogwe Tandeka William kandi yatushobora ngwe no mwana witu wa twamutanjira omurundo gundi kandi at the extreme end hariya twineho omwami tumuhimbise Wycliffe twakutanjira hatayari sebo webare mutebenganisa wa program abo kunyakira umwami Tandeka yaje ngo umwana waha konka nindaganisa nanye niza ku umwana waha twakutanjira yes so niwe no banyeza tumuhimbise Wycliffe ngo babagambira bintu komoka bweju umucyare cyo kwetara kafoni neshango munyacana sub county konka itwe bweju nore atune constituencies zibiri so twine bweju county na bweju west so yewe ni bwa west okay kandi nashemera abatayari abo kuterezo mu gishogu kugira ngo tushobore rihangeri hamwe na generation yitu
ahabiri kwata ahabyo butegeshi nangwa na nyencha karayitu mwe bari mnonga mazima turagana sananye niza kuba umwana wa tayari mukuru wanje kuyaga twakutangira kandi netuhamya ngo echo nkija kukira kuruka y'ubuhweju owenshozi za buhwejezo ori constituency je y'umwami honorable Biraro ejo yenyine ubwo mukuru wanje Biraro niyo nkurugamo bwenwe nabenyirisire nawe incumbent ekonga kandi echama no kugira ngo tukorensi yitu ya buhweju nangwa na Uganda yone okay yes barabata abantu ba Nyakashaka abantu ba Nyakitoko abantu ba Mukora noreba abantu boko witu tukafuna no mugisha twatayisa president wihangeri mu constituency yanje umugombore bembeto mu nganju so kuwagamba Nyakitoko Nyakashaka all these people participated beija so bangashana kureka bintu mwe bizubu bice ebitukamya ngo government yitu NRM na ba flag bearers bita bituronzere nibasa kurgaho niyo nshonge mahabwa kino butwagiro mu karuru niyo ntaragumizemo nkagira ntapana because as NRM ntushaka kuriya hakeke mpango so ataba bakwasibwe furaga reka sitazobanagiza babe no bajya batabatshakira ubwo buzubu bwito twineka bweju njya ko bageza Nyakitoko karengu tuzitabonere wareba amajyana hataga kashare beyi so abantu bitu bintu mu buzubu buceruce batazi leaders turiyo tugezaho kugira ngo twatereze insi yitu okay yes yebari mnonga Wycliffe nwogwe omunyabweju kandi tumwino mu studio aha eza Tayari West ekiganiro kitu echa kasheshekeri zoba netwenda kureba aha oku eminyeto yakubasa kwejumbera omukaruru kandi ekarugamu etini bararibi ekebemberaje akaruru okurebeka ngukaba akobusinge no buteka kandi nebigendererwa byako byabasa kurugayo anshongeje ninja kutandika nana omwami tandeka aha nshonga ekwatirine nana karuru akeminyeto kandi obwe ojike ngo akaruru nakanto nekintu ekiri universe nekyabona konka eminyeto nayo no component omundo mukaruru so eminyeto nebaseta kugira akaruru karongi ko bujunanizibwa kakaba akobusinguzi webari mnonga umtebekanisa program ahabwe ikibuzo kirungi eminyeto nebasa kwejumbira to mukaruru kandi ekakakora muje kakaba karungi kakatagasira to yana keminyeto so nyonkanye nimbaza kumanyisa eminyeto ngo nitwe twine percentage mpango ya higuru population y'eminyeto ne kira population yenambi ndijo so turenka 78% omwihangari igana so nkimanyisa ngo twine capacity mpango munonga twatugira omukaruru twetebekanise kuhindra nyenchakare yetu nari hangari yetu ahabo kuba ebintu ebirukurindi hanga nashi process y'abantu kugumaho neminyeto n'abantu kuzara bakagumaho mbenu eminyeto kweri kuba eyejumbira omukaruru kandi ekejumbire muje nikija kituyamba nkayitwe nashi kiyamba ihanga uyihireho nka Uganda yonka ensiyona ahabwanye nchakare nungi twagira akaruru ko businge na munonga kutekejumbira mu keminyeto nikituyamba kwetegereza ekisemeye kuba ntukora nikituyamba nkayitwe nkeminyeto kuza mu community zitu tukamanya ebizube birumu tukabitebekanisa kandi kiyamba omunyeto kumanya ryari obwashemerere kuba nazo mu karuru n'umugasho gw'akaruki yes hati eshongejo umuntu ko kwezumbira mu karuru no yanguhirwamo kwetegereza byo butegeki kandi byo butegeki byo butegeki ihanga na sense insi yetu so eminyeto nabashaped kusepinga future yabo nyenchakare na future yihanga so ndije songa ya kabiri ni ntekateka ngo eminyeto ne yetegereza ni ryaro bashemerere kuba like nkobo bunako bwenyuma ho tubeye twine abantu kuza omunanka okuregistaringa nasho kuza registration voters mu bitabo so nkiyamba omunyeto nashi eminyeto use kuzayo bakaregistaringa amazina gabo ekyo nicyo cyakubasa kwiha karuru kenduru omuntu akamanye cyashemeye kuba naterera karuru kikatiyamba omuntu akiza kutera karuru akazaye kibariyo ari polling station akeshanga mu kitabo futari kwija oyizire kutera karuru no muri register totarum
so ekyo kyonka nicyo kiri kureta violence konka ekyakuyamba emyeto n'okwejumbira omu karuru kandi oine details zona ezirifure ohikire kuba ori omutezi wa karuru na munonga kija kigaruka kitiyamba nkaitwe nk'eminyeto kupromotinga peace promoting a peace conduct okutaho obusinge omu areas omu byange bimwe abokuba kuba oyejumbira omu karuru for example twine kwiha munonga ihanga ryaitu lya Uganda ninteekateeka ngu eminyeto ine omujurekerwa kuruga haiguru mpaka hansi aha LC so nkija kiyamba abo ba youth kubamara kagabandi kubagambira abo bunaku n'obwakaruru mugende mwehandikise mutunge muselecting ombi bina byanyu nashombe ebimbeza abanye bokene kigarika kitiyamba emyeto kwetegereza omwebembezi no ushikire kuba no cungura ihanga ryanjye abo kuba ko uri omwebembezi no yetegereza ibintu bingi no yetegereza ibyo butegeki wetegereza ihanga ryawe rikuza n'irikurga n'iriyahika so kikuyamba honke yiwe nko munyeto kumanya ngu obu no bunakuba karuru ecyange nkayisingire yindi kuzarwa ekitakozirwe n'ikihe so mpindira mwebembezi naro yesireyo naza kutugasira mongereyo so ekindi kigarika kitiyamba kuba qualified kumanya ngu kurego mu karuru ko kutugura munyeto kari kuba ayetegereza agiro mbyo butegeki namanya ubutegeki cyo kubura kuyamba abantu namanya ubutegeki cyo kubura kuyamba abantu babutosha bahansi takutera muntu otarvarde nashi oteine bigenderwa bye kurekana abanza reba ogonoha urukunsha bakaru ideology enko muntu neza kunyamba neyamba no muntu wahansi dena muterra karuru kataramu nakugura kataramu nterra mpereza senta aterre bigenderwa aterre nguto aterra amashomero aterre ntunguka aterre ubusingi kantureba mwami William eminyeto obwiro bwingi tushangire ngo nubo babire bakubire bari exposed bakumanya ibintu byingi barebire hari abo kubati nko mu Uganda eminyeto like any other country niye n'abantu bingi n'eminyeto kandi bashomere nokira bikiri ngo hakiri obunde mirimo nimche ningateruho konkabo bigukiramisho bari exposed kandi tweza tukeshanga ngo eminyeto egiye nyini yaba niyo ya misleadinga eminyeto batahi babo n'abandi bantu we bari munongo mutebekanisa program w'ikibuzo cyawe emyeto eshomere ahabo kuba government ya NRM obwebanizo mu butegeki kinana na mukaga percent yawe irishomere ekeri percent ya nani warigana wankati ni 76%. So kimanyisa ngo emyeto abwingi kurwo bo bunakwiste hati abwingi no rukumanya kushoma urukumanya kwandika abatakitera kinkuma namanya kushoma namanya kwandika ayigukiramo ishoke cyo wagamba konka abwe kinke cyo wagamba cyo kuretera bizube abamwe bari tabayine mero unemployed abamwe bakozese bwabo asente nkeza zanani ngamba ebyo nibyo nizo shongeze umwe izo kwetorora ahaminyeto abandi abebembeza babo no babahereza information wrong amugira ati hatanka information I'm sorry to say hariho information ebene linkinga umwebembezo umuntu akwenda gambizina abaye nagira ati atabanya Uganda bayine namba mpango kukira amahegari yo mwihanga so bayine capacity yo kwati ihanga so hatikiza omitwe yeminyeto abo kubana bayine percent mpango 78% aharigana nibo bayine amani nibo bayine ubushoborozi hatikibuzo mu mutwe abantu cyo yayebembeza oshanga nkwa karura kahwero shanga ngo abamwe bakwatwa abo kuba misleadinga bazombi home na opposition nation ko gwabhereza obwenge oboti yabayamba gukora ki kuza kubiha you know hata kwa bakiriyo konka aba misleadingire tabakagira go bagire kureba ekiro kubafo so mbe nimpige minyeto ngu ekiratsi twara mu karuru tuzo mu karuru turukumanye cyatsi twaramo omuntu otera karuru kawe kanshonga urundo mwebembezo wawe worukwenda urukurengu nabasa kujwekerage mu area yone yarabara mu position yone yarabara so long as oryo mu karuru akako kugira ngo mweheyo nkeke kinagamba ngo mweheyo ngo mwine namba mpango nari mwina mani no iwe reba munywani wanje wikirifu urukwendo bwebembezo bwawe kweju aine capacity aine ubushoborozi namanya songa yanje naza kukikirira ry'abanyabuhweju naza kukikirira ry'abanyisingiro naza gambirira ihangeri
hatobu nubo turagira akaruru ko businge nubo turagira akaruru keze ndi urukurgaho nubo turagira akaruru keminyeto twena kusemerwa tukabaje tukagira nyenca kare nunjo mu ihanga ryiki. Okay, wewe bari munongo mwami William nubogwe twine William ku rugamba cweke bya isingiro reka ebibuzo nibyo bibiri byenyine ingaruke kandi mbeteke ahari omwami tumuhimbise Wycliffe eminyeto Wycliffe. Yes sir. Iwe no teka ngu ekaba ita omukaruru karunji ko businge katari mu kurwana katari mu kavuyo kona katari mu kusheshesha gama kandi kakaruga ikine results nonje. Webare untebenkanisa program ogondo murundi kandi na mukuru wanje omwami William konga kandi ntakagira chubuzo chuwambuza norebe ito situiro minyeto mnonga na mnonga ha national level nyo kunagire bwejo 1 najya ntereka mbanze manye icyo yo munsi yanjye nishi nashangwa ngo muringo gutwakubasa kwiha yo muntu kwetenga ntwashomesa abana. That's one. And campaign zanje abatwende bazireba zibenze genda aha chobwegese and nkanima yango muntu no wakumashiringiro 10 inabasa futero mwebembezo warukwenda nico warebere korore kinani ishisheza munyanya zaheraha umuntu omunyeto yetegerize aine bachelor's degree na masters bakaba amashiringe mutware 5 umuntu reba yarga yashoba haremina na muntu twarize koka kandi nagarka achubuzo cyawo mutebenkanisa wa program emnyeto ntubasa kwijumbira sta umuyogo w'embezo mu karuru nanga no kushemeze ensi yitu 1 nkoko yagambire mukuru wanje emnyete nyinji no shanga tera mu kitabo cyo kutiza karuru namwe nimbe nimbuza abanywani banje unshangiro kwa bari guild leader namye ntazo yeterize tuzo mu cyaro kufitira karuru atinyo no mu kitabo tindu so hati tokanja ngurenda kushemeze enseji utakwenda kuparticipatinga kuzo mu register ukatera karuru ahabo kuba itemnyeto ngo kubagamba 75% nitwe binji yes turi binji konke kizubu kitu we don't participate ntutama Kampala tuyenda tutama Mbara tutama za Kiruhuro mutawuni tutama zisingiro konka kuza mu cyaro so umuringo gumwe oguwa kubasa kwetaba omukiturumu ninga cyo kutera karuru oyine kuba registered voter. That's one. Namba ya kabira shaya yashikire uzo mu cyaro kutira karuru abo kubegene nshonga nkuru ren ogundo umuringo gutwa kubasa you see emnyeto hatu twinebizo byinshi nitwe stay nemermo nitwe tukozeswa konka now wotakwenda kuza omur part of decision makers ntubanchereka ngu noba noriya mwensi ya workwe kandi kuwa kubasa kuba that part no kugira ngo wahitabo mufutira karuru namba ya kabiri twine voluntary participation hata nkaturiyo mu campaigns tubenstamburi hange riona tukugambira abantu cause me as a person I subscribe to NRM so nyowe mbe ndiyo mu NRM campaigns mnongo mu hange riona tukutambura tukugambira imyeto tushemeye kora stay tushemeye kora na stay konko shange myetemwe nibagira ngo apana ngo utaka twesiri haruzinga so ekikwereka nguswa kine kigendererwe kitugenderire konka nyowe ningira ngo nkemyeto twine kwekwata mu tukekora mu murimo tukazo mbyaro bitu tukagambira abazayire bitu ngo twarondo mwebembezo gunogo nabasa kugera yastwara ahabo kuba kinje no shanga abazire bitu batakumanya nimugasho yabembeza butiriyo tugera sta no stayo so no murimo gwitu nkemyeto kugira ngo twazo mu communities zitu twabagambira twabajyangwa hapana muri cyo twaze sti oguwa ine agenda ejineji manifesto yo mwebembezo gunogu hina hextwara point namba ya kashatu emnyeto eje yo kureba nabachara kugira ngo turi binji ntukozere sta but we don't give reports tukuzoko twakora researches zito mbyaro twarebe ntura naki echinta kugambira umutebenkanisa wa program. I studied political science and as a leader ninga shinko mwebembezo wena oshemire kubanza wafuna information no mu bantu abo kuza kwebembera because no kuba no girote so atinyonanye simbire bwejo tinkutwara bizubu ushanga ndiyo ningambe kitari bwejo hatite twinenka gold for example kanyeterera karango nambwe no jinkutware bwejo yihe gold so atitwe nkaba gold ntbatwine bizo bitu maybe obyo butimbi naki konka no mugasho gomnyeto yetegerize kandi arukunde ensiye nkakado kuyagamba kushomesa abantu abo akabagira tomwe bebezo turuntu tugenda nawe agenda yi
ekikwatari na butimbe bwe feza neki hati kugira ngo abazire bitu wezo butsindika William ekigendererwa neki ntibasa kutsyaha hatogo no murimo gomnyeto hati ngatwakuzo mu karuru bemba jangu tuzo mu registers twekekinge turebe amazina gaitu garumu hatogo no murimo gomnyeto arkonsandi kugira ngo ozeyo waheza kuzayo orebe ashomuka atari mu register no tatarumu mama rumu mukuru wanje rumu munyanya zarumu yes now we are good to go arabatarumu hate kitubeni tubatwine na kuchikore nyumaho kugira ngo tumanyitse abantu kugira ngo akaruru n'ubwo muringo gumwe ugutwakwasa koretera twagaraka mu ebitekateko bitu nkensi yitu hamwe n'emyeto atlaje kandi ikindi yakigambira mukuru wanje mureke emyeto tureke kukozeswa abo kubanyonkirebere kingi tutwiro mu institutional politics ryari kororo kabirebe byabireho akaruru k'emyeto nito twatsingereyo yes akavuyo abana ndebira hatumba cyegire kigambo cyangwa n'ufutere kikopo nito tsingire kutere kikopo umuntu ajya tunyo wotampire kato munshaho nagireka eto kiba kimanyisa ngo waronda akaruru ahabwe sente umwebembezo waronda naza kubanza kushashora rone sebo abo kuba hina yihe sente kujya kufune cyarafune yamara kuchufura naza kuri coveringa roni so nyoni ngira ngo emyeto no murumo gwitu kuzomu bateze bakaruru tukabagira ngo ba mama ba tata abarumna bitu stero mwebembezi aina hakusitwara abo kuba at the end of the day yo wamara kuronde sente neco bani cyumanyisa ngo bigenderwa byanyu ka community ninga shinka society tubiragarkwemo konka warondo umuntu ayine capacity wo kumanya ngo nyencha kare nija kuzaha flow ya parliament agira titwe abisingiro stwine kineki nikiba kinda kusitwara kandi emyeto cyaha muheru reka twazo mukarura aka tureke kuzo muntaro zitarati yambe aho kuba noreba nanka yagira iki yafuna mbwe no murwanse nanka rukuriya no we should harmonize kugira ngo o twatu in discussions zitron tugamba hatito witsine akatawuni tuketa katinda hatito akatawuni akakatinda ecyafa ikine kizuko bashaha mwenda bashitama abasigazi bashitama batandika kugira baganira so ademyeto wabo yaho hatanka Christmas yaza kwika abakampara bambara bija bazombyaro tuganire ibintu bikombeke hyanga umwanya go kugira ngo tsigenzero obwebembezo buruho ninga bebembeza bariho no byo tworate yo gunabasakoreke kitakozerwe nico wagambire misinformation hamenyeto nito tusinga ya media hese mu waji import nitandika cyane nanga kuyakora but you have never posted something good it's kwabure minyeto otinke minyeto twazo mukati kahingo turi mu cyumuro we can do this and this ombe kwatere nakaruru twegesa bazire bitu okubaratera karuru nyo witu umutebe nkaza program kare mukazi mbamwita Jane so mukarura kahwire nyo wakangira tunyo natera president Museveni nagaraka natera umukazi ubwo mukazi yabayisimbire namubuza nshabwaje ati nyo nkani imanya ngo bajya ngo stero mushije no mukazi ekikoreka ngo information eketa gizireta kandi umurimo gwitu kugira ngo tubagambira bazere bitu tugiye ngo stera stakaruru umwebembezo utuyine kuronda nogu aina hakusitwara yebare uwe barese nuwogwe umwami tumuhimbise Wycliffe kandi najari tuwe ku rugombi cweke byabweju no mwebembezo w'eminyeto arurengo rwihanga kandi aketaho no mukaruru k'ekibine cya NRM tibyamtamburraje konka yikiriza yagira ngo ayakwasire flag rekagumize bakandagansa abanyabwejuru abo kureba bakandagansa sente bakayanguye cyo rakore reka tukuraganise utatazoka zo kuno kwa pana nico warebe nasigara rumwe na rimwe kandi to babwejwe baraganisa mbachukora eminyeto kandi bajangu future is now hatko barakuraganise kandi umbwiro bwo misho ubwire bwo minyeto toriyo no burya ngo kuwagamba hat there is a leadership position I'm holding and that's why nyotinyuro kanjire nuro muntu kuba kumutsingo mukaruru kakatageze jagaka kamparabura but now I'm on ground kandi kintira ground twesimba pana no kushobora abantu enshonga zitwine kukora nkaminyeto nkayihanga nangwa nkabukwejo yitu yes kari webari nuwogwe embona kareju kandi aturi hagati nembura kareju nakada w'ikibina cya NRM kuruga isingiro turiyo tugendo mesho no kureba enshonga z'eminyeto omukaruru
okusigira ekishani mutayi wetari kutureba eminyeto ezire neba influential munonga ninga negira mani ombyo bwebembezi wagize kureba Africa nensi einwe eminyeto abebembire amahanga gabo wagize kureba munywani wa mutahi witwa Kada Tandeke President Yoweri Kaguta Museveni akatandika ebyo bwebembezi ninge bya politics ninge bya karura myaka mito akiriyo munyeto ari Ntare School ari Mbarahai ari Dar es Salaam na nebindi mpora kandi yija kuba head of state myaka nkana neshatu nanukusia hati na nabandi ayabira president uyangiri ya Libya ubabintu betakano Muammar Gaddafi na wakatandika kwebembera myaka 27 na nabandi abaruhu wareba Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso ariya myaka 37 wareba abandi abijirene bebembera n'abacuruho wareba nka Mahamat Dabe wa Chad na wariyo myaka 80 so eminyeto nturengo hari eminyeto eizirene chikora ekebembera aharurengo rwihanga no rurengo rwa region konka tuje twagaruka twareba mungu eminyeto hati na mnonge yebirebi eizirene ba branded ninga yasigwizina eriyo kugira ngo tubakura they are intolerant eminyeto waza kureba binji na hata bari yo mukaruru abasingirwa mbururu turebe mu kibina ke cha NUP ababa bayimere card ninga batarahire card nibo mbajangwa itwe turi unstoppable ababa nabagurusi tabakuza kututeka tekera itwitwe kushasha nkeminyeto bo tubakubyetegereza nko kutukubireba kandi abebembeza abo mbajangu but wait a moment nitwe we are former youth tukaturiye minyeto tukantuteka nkimwe so nibajangu erisho ryo mukuru hakwiragura no hakureba itwe muri yo numureba tukabireba konke minyeto gira ngo abo kubabona bahura binamani nibenda bagumizemo ekintu bakijeme mpaka hiba kwenda ngukize kibe no cyaza reka tutandikiraho Kada NRM omwami William notekateka ngo eminyeto nebaseta kwikirizana n'abakuraho myaka ombyo butegeki bakujangurindaho tukarindaho tukatambura PSM eyo kurebeka ngo twatwari hango misho omukaruru ke businje na nebyo butegeki ebibonire we bari munongo mutebekansa program bw'ikibuzo kirungi eminyeto ekagendeta ha PSM na nabas experienced leaders yes naba bari experienced first and foremost ekitwine kukora keminyeto no kwezumbira mbyo butegeki ahabo kuba itwine turiya speed omuntu za speed munonga no bakugira ngo bataka kugira ngo rwirika ukahingura no wanyu so hati tusemeye kutegerezaho tusemeye kugenda mpora tusemeye kutega amatukura tusemeye kutegereza tukareba tusemeye kwankikora tusemeye kwegera ari abatuwebembere abazire baitu nariso bakuru baitu konka futariyo mwana kurgoko na munonga nkayitwa basomere umuntu narga nka campus nararivo yone yarho ajyata nabo iri umunyeto nyowe nyine kutomere iki kisika nkakirabo konka nkekito na building ra point test wantagamba na munonga twatwezumbire omubutegeki kandi tuwezumbire muje ntumanya ekisemeye kuba ntukora twine experience kandi tugihirari yabo nkiza kutiyamba kutebekanisi hangari yetu Por kuwezumbira mbyo butegeki naro mirimo yo kuba no kora konkeri zo twaturiamara mu bwo butegeki no ijana utunga experience no manye ibintu kutwaza Por kuba oriyo mwebembezi mostre nkayus watandikire aha leve yitito kutandikiraho aha byaro no kuzamagombora district at least ogwo muntu kwari kubana hereza ideology bagira ngo at least ogwo mwana na qualifying aine capacity yo kwebembera abantu so nko mwamwikirife cyanagamba ayo suro muri leadership a level ya campus aha cyaro district level NRM mobilizer so no reba ngo at least hakwe cyaro kubasagamba nawe yatagambye ikintu cy'urungi ngo abanyabuhije bakamugira ngo utegereza so which means ngo hari kibabone bareba so kandi bakabashyira bakabatamwangire no mwana wabo nakundi ihangariye nakundi kibina cyabo cya NRM konka tegereza nyincha kare turi tukuteka nko abanyabuhije so nanye ningambira minyeto abamwe abantu babatakwire support ahabo ubwebembezo buturukwenda nabantu ko kumanya shonga z'abantu baitu bahanze wamanye cyo kubasasa wamanye cyo kusasa munyeto wamanye cyo kusasa umugurusi no mukayikuru wamanye cyo kusasa society community yawe abantu barga kukikonfaminga naranga kakitera mu stamp tene cyo kuzibura umuntu wo kuzompa parliament nari ene harkwenda koze abo turukureba abariyo
no mwishengero ryitiriye government y'igana twinema abana bato munonga haza ukuza kubatuma bakana bareba ngo abamwe babire profile ninje mwami William tutereze mtitwine abana bato hiro twine mwe minyeto yes twine which is okay twine mwe minyeto abo kuba cabinet ntubareba na no positions zezindi mbwenu hati ninyendango kisigire kimwe reka tugaruko mukayisingiro noreba ngo omwana wa kaberebere omusigazi w'emyaka 25 23 omusigazi wa cyakire omusigazi wa kunu ya side za masha ashemerire kurinda how long nko omwami William we bamuzenga omwami Wycliffe bamuzengurindaho ababwejo notekateka ngo omusigazi wa masha ashemerire kurindaho kikwingana ki habwo kuba akarinda tamwe hwiri na tamwe giyije hati ashemeye kurinda ikindi kikwingana ki okurebeka ngo nawe yabasa kwatamu kandi nahurama na gine nebiteka byine na cyone kirkwetengesa wenkawe kubomwebembeze yabare munonga ati omunyeta ashemeye kurinda umbiri burkwingana ki obwire tinkuza kubuhereza kureka ikinta kuza kubuhera nicyo uwe uriyo position ejo we yaheze bwire bukwingana ki kandi we asavingire kikwingana cha area yacha achanga ki so hariho umuntu kuba uriyo munyeto ine vision ine mission konko kashanga ngoyo sireyo kandi we kandi kinta kiterereze abantu bamukundira kimwe no bakimwenda no bwo kugambe bukwingana ki ngo uriyo munyeto bajyangwa agumureke abantu habo kubo ebyo butegeke amana ntugaiho mbantu baitu babutosha so abantu kuba kugira ngo borekere noreka kandi kuba kugira ngo Wycliffe umwana wanyu yashyize yatushikire itwe nk'abantu bisingiro abanyabukanga umuntu witashime kuba nazo parliament nurabaho abo kuba nawe akaza yabo abantu niyo nuza kuza yabo abantu so tsemereye kubanza tukatebekanisa ebyo butegeke ebyito nk'emyeto okizayo okiro kiba orenka nkabukiko buturwa turho bwa yusi ukakoza saje that area ukakoza saje position yawe ukamanya abantu ebizo byabo ukabagambira ukababeriraka nabo bakakwesiga nyenca kare aho ntari kumanya niba aho utari kumanya nabakutaye mbene kikumanyisa ashemerire kurinda kushitiyo bw'abantu baragire ngo yes taine kuwakuza mbwebembezi kandi ubwebembezi n'urwumbantu okay yes yebari turi atayari west program yitu Sheshure kandi turi mu kashonshore cye akatugaba gomwe mu studios twinemu eminyeto babiri kandi nabebembezi beminyeto amitendere tarukushana omwe na Rugom district ya Isingiro oturi hagatogu omwami William Tandeke kandi hari ya rubaju twineho omwami Wycliffe tumuhimbise okurwo mu rubuhweju turiyo tutematema mwenshongazi byutegekine byo bwebembezi na mnonge minyeto kandi kuko rukireba ngo eminyeto niyo nyingi omwihanga niyo nyingi mu Africa hihi na nensi yona kandi hati eminyeto abamwe nibatekateka ngo the future is today niho tushemerire kwateramu tukebembera ensi yetu tukagitwara umuhando gurugo abwo kuba abace tebarayi cengeje ebyabingi okubebembera okurugerura omuntekateka yabo reka tugaruke tukitungeje kuruga hamwami Wycliffe abase kutushobora eminyeto Wycliffe notekateka ngo bo abarukureba ngo bashemerire kwebembera elizoba bashemerire kwebembera hati kandi tukine haba kurebeka ngo bona abakugu ombyo bwebembezi bajangu rindaho omunyeto iwe nko kuba kuzengurindaho notekateka ngo no kurindaho cyo rukwinganaki we baramutebenkanisa wa program hamwe na mgenzo wanje wonyine mu studios konka arifumira abanyankore bagira ngo ishanshara karebo rerendo zoko no kundwehuba itananye nkabira bamwe eki ni ndakukireta director minyeto ababembeza bitwine ninga shabs twine ninga bitukine of course koza bamwe tushibine ni manyangu hine impact nangwa no herezo bagerezo kwereza ihanga yes kandi ntsima kandi ntwebaza konkito ntugira ngo hapana hine bitagira ibitakozwe because as a generation twine bizo bitu byemnyeto so nyowe naba ine myaka yanje kinana ninga ine myaka yanje nkaga ninga nshanju koze nyimba nagiro muri vendijo ikibani kimanyisa ngo nyoni mbaso butamanya ngo mwana nkatandeka ningo munyeto nka tindo wensi nabasa kurga university aburumuru nico kureba itumu yangere yo na nyine banywana banje nambwe nam having hopes
kugira ngo aba bagizire cyo bafuna for now bakafuna position zeze ndobaza kutujwekerage. I have my friend Dr. Lakisa ariyo meya arwa Dangote, we have been together and when we could sit he never went to ganira itwenka mnyeto ebitukamya ngu nito twine ko bigambera because itwenka mnyeto kujya mutwejumbira umucinto ekitwije nangwa ahubwo yakitira kimwe mukuru wanje ahate mnyeto tushemeye kurinda munonga nangwa tumunonga ahubwo hano ureba even in 1798 French Revolution yaberuho emnyeto kuyashitamire kuyarangwa ibizubuka bitakabasa kuba handled by the Bourbon monarchy yagitapana and ensi yatereramo so nyonkanye nko mnyeto one ningira ngo situine kwesa violence. Yes. No, we are a country with democracy. So ngoko yagamba tuine kuzomo bantu betu tukaba proving that we can. Tukabereka ngo ntibasa. Ngoko yagamba you cannot come from a university or game career ninga chambogo ninga BSU utinyona ari bwa member wa parliament sebo. No, hati nyonkanye ngabanzo mukagigina. Natanda kuko hansi nasindika nija naba president of University Student Association nasindika NGO yiwano Honorable Caravan Youth Foundation twagire bitwakora ground naye kwasaba bakura byana agamba hatu nyonko kitini sabiraro member wa parliament wanje nyonka koraho nawe narebo ko akora narebo ko kutwaza mwe nitwa mwe minye twababire vine vision ito tukabanza kuba nabo twabeka hihi twayega yes kutwabegere hatwamango nabatwaza batibiri namba ya kabiri twazo mu bantu aba kubashobora ngumanye umwebembezi wawe ashimye kuba nakorrect hahi nekikozwe nubasa kongera hweki iminyeto nkito zibe bitwine eco kubanza twagamba hata nkamarwaro umuntu umwaba ababakora binaka sente kabo umwe binezi insurance itu no shange mnyeto nangwa nabato haritwe batakumanya even na insurance nachi nkababo weje for example abatafunde mugishago kufuna wegese bwinje mnonga so atite ngo mnyeto kuba no manyango nyencha kare nimbasa kurwara ntayine shiri nchukumi cyo kuntwaro mu rwaro I can adopt insurance tujitwara afro ya parliament kugira ngo young generation abana batabarazarwe n'imnyeto nkayitwe tugume turagururwe ate cyo nkireto umnyeto abo kuba kine yo bwire bwinji so nicyo kurebera for me I always say kugira ngo imnyeto twino mu mahango mnonga futereze yitu haza kukuyagambo twine kugitereza one turiyo mu leadership and different professions cause koko zo mu leadership binyu no birarabiri hati yo wano yenda ngo nanka futereyo batekeho mpurire for example kansime na government ejeruho ya president Museveni yenaremo egizire ngo mnyeto we nararga university babanze bamuhirize startup capital no bwego berinche miliyoni ya mwejo naka sente kinyo manifesto hati kiro ntugambire mnyeto ngo apana mtaho amani tushangire ngo umuntu kwakweza university aronda after cyajya hata abara but now we are saying ntuzako bahereza ka sente kace yo wabone ka project kace ka saruni kaci kugira nkabeka kukwatirire urukuronda kire cyangwa cyo shomerire and these are the ideas is tweeting ngankemnyeto omu parliament yetu so nyoni impamyangu akire akemnyete inde kwiziramu naka konka ine kwiza yakonvisingire community because that no bakuteza bachi bakaru so na waza ukagira ideas ukashita makampara n'ingambara no one will see ngutandika aine capacity apana so na wazoko ija uzo mucyaro ugire cyo wakora cause nyowe mbe ninkora na ka research kanje umunyabwenzo muyangira atbiti yo mnyeto tokebembire na family yanyu turi yakakiko ka twezike turi yakakiko ka keminyeto tokweshongora na mukanitsa tokebemberaga utinyendo bwa memba bwa parliament ashyunoza ko management na administration bwiyuno jetegereza so to meaning ngirangu emnyeto now tushemeye kutandikiraho konka from different levels. Yes hata ya istimba aba kansara nyine banywana banje bari aba kansara za kiruhura zanka izraho orija kijanka finance aizraho bagire cyo batanu ko mu group ijanka chairman hato yeje nibatwaza bata ni encouraging emnyeto hateje ya university no mani yo bakwesa nka genzi nangwa nubo barunje hati zo mu guild house orebe police no bagikora bata orebe atkuno bagikora bata na member wa parliament yijo wanya kabaraganitsa tunyoni nzaka wa correct neci yabe hecyo bano yuta apana
ogutuma urumo gwa memba wachi wa parliament hato obwo nibwo bwebembezi tukugira ngo yayebembere wena ne ko memba wa parliament from different capacities konka horaze uteke ho bwesigwa nyabarawe uteke ho bwesigwa yebari korate ho bwesigwa abantu baza kwicererezamo oguno murundu wawo wiziro ine cyo kuronde cyanga hari yecho nibaza kucyukwereza hati anshongeje nyine Wycliffe reba president Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wagambao niwe president wenka omugurusi abandize kwebembera Uganda haza mbwiro bwajebemberire mu mbugurusi bwe yajebembera yo inabasigazi bingi obasigazi bwayo ni bwingi noteka ngu abasigazi nibabasa kwikiririzo mbitekateko byo mugurusi kugira ngo yes in experience na ebyarabiremu kandi na uniform youth konka eminyeto ya hatiyo no basa kugikonvinsinga takugira ngo nitubasa kugaruka kugendana na ebitekateko ebyo muntu yakuziraho myaka echecho nituza kuba nitugaruka nacho leka tuzeho kache omukahumuro kandi nikija kuba nchikwataho na niwe omwami William Kada wa NRM tugendo mesho na program kandi tuine eminyeto omu studio tukirinabu reka tuhumureho kache tuje tugaruke tubase kugenda mu mission enshongezo nezindi nyingi ezebyo butegeki ebyakaruru omu minyeto. I'm coming home with joy. Joy! It's been a while. What have you been up to? I baked some cupcakes with Mommy with tips from TV. Me and Daddy watched football and celebrated like Kyokeres. I also painted a bridge on TV. Oh my, what a wonderful year you've had. Indeed. From joy. Enjoy all you want this holiday on DSTV. More laughter, more games, and family. Get a decoder at only 25,000 Uganda shillings. Every journey begins with a strong foundation. From bridges that connect us to power that drives our future. From towers that shape our skyline to railways that carry our stories. From welcoming gateways at Entebbe to the roads that open our protected lands to the landmarks that define who we are. One name that holds it all together. Built strong, built to last. Built with Hima Cement. Bitereko People Sacco yakuretera ekitereke kya Christmas rugogoma kutandika kibaza cyo ku 10 okwisa 10 byo ku 12 1225 hangure ibihembo nyamwingi ebimente embuzi enkoko emifarasi za TV ama radio emitaka nebindi bingi okutaho mukazanaka igura account nitwe ogure imigabo ninga shares because enta accounts nka savings account na fixed accounts twine ubundi buhereza oburi za loans za school fees boda ez'abakazi ez'obushubuzi obuhingi n'obulisa eza group home improvement asset acquisition emergency n'ezindi nyingi draws zo kutorana abarasingura mukazanaka nezo kubaho ebiro 23 byo ku 12 omwaka ogu aha main branch Bitereko otaferwa rauko iguza account mu cyogu kutakurabaho kumenya biri kusingaho tera noti 3 19 ananemwe shinana n'ibiri ninga noti 8 noti 9 noti 2 nkaga n'ina ninga titayira office zeitu main branch omuri Bitereko ninga Kiyanga branch omuri Kiyanga. Bitereko People Sacco, save to develop.
Ekipya kiguse ku katale Chogero vitamin E Pinky Jelly yaguse katale ne back to school packages wangula ne Chogero vitamin E Pinky Jelly wamu ne Chogero cocoa butter jelly nan perfume jelly ne aloe vera jelly products zisangibwa maduka gonna mu ggwanga gula weesigero wangula ebintu okuli t-shirts boda TVs smartphones school bags ebitabo school fees watamwemu egaali n'ebirala bingi nnyo gwegula bizigo okuli Chogero vitamin E Pinky cocoa butter nan perfume ne aloe vera jelly akalulu kali mu kizigo munda weesige bw'otuuka wakatikati akalulu kajemu okumanya ebisingawo kwa noti 7 noti 2 563 obawereza WhatsApp ku noti 7 noti 2 563 fee haba Chogero tugamba clean your skin ne Chogero products. Twakwakira hari King Caesar University itendekero ry'ururengo rwa hiyo kandi obwa hateryine chata okutendeka beji bona aharurengo rwa Africa ekuretera emishomo nyamwingi erya rurengo rwa degree aharimu ka medicine and surgery law business administration applied economics computer forensics petroleum geoscience nendijo mingi Twine nendijo mishomo ya diploma in clinical medicine, community health, global business, nezindi kosi nyamwingi. Hari King Caesar University hati novasa koresa index ibiri zonka iyo kwa kana neu kwa munana nyensia yawe hinduke na munonga wa mara kusharaho. Shangari poroti 22 King Caesar Road, Gaba, Kampala. Ningo teresimu ya noti ibiri 00 Rwendi 11 50 Ningo twichirira chibanja chite cha website www.kcu.ac.ug. King Caesar University, igniting the future. Abanyakanungu chihihi nendijo myanya jetorwire twagaruka twandingina Mizimera ekorizoto muri chi yaturetere cyo mutano munonga 2012 ku 12 mwaka ogo ubwo Mizimera ekorizoto eri kwigurwa ombutongore ugabeshongoze rangani babebembirwe Israel mbonye okurwa mu yanga rya Rwanda Kigali ukoresha kubashenda cerezibwa mweshongoze witwa Uganda Reiji Albato 43 bibansi mu Kizimbe nabandi benshi munonga ubwo hamuzindaro ni Samuel nyine na Patrick Salvano the man from Mondokolo 2012 kwezi ku 12 aha Mizimera Eco Resort kuryabo kudigida weza uftahamu n'umutwaro Tayari westira kariyitu umurundo gundi twagaruka kuruka yo mukahumuru reka tugumze mutu rkwiriro kuhendera entebekanise yitu yakasheshaka kandi yomeshaho Olivia Kamsime yayitegwire okwisha kubana kwata amasima haryabo abarebere nkoko warushachi neraba ha screen ya tayari omuka promotion kitu akagashura na tayari naja kubana hotelesimu tugambiro jirebere shazinga yihabira rochi habire na hakoroha then ahasigara kora byite byona echemitwari kuma simu yawe ekikuru no kureka ngwe simu yawe riyo mazina gawe genyini nendanga muntu eyoine reka tugumize mutu rkwirira okuhendera kiri ajuna pleasure mu studio nkinemu abajenyi babiri tumuhimbise Wycliffe okuruga side za Bweju no mwembezi w'eminyeto na Tandeka William na ababuzaho akabuzo kace ninyendangu buri mwaka garukemo mudakika emwemwe kandi ogwa rukusibura tutiyo tubase kuba netuhendera program yetu akasheshaka akabuza aka kabanuka jirangu eminyeto kanerebe kayo ebirukutandikane yende biheruruke kugira ngo banzompe nyo wansiga na aryachi obwo riyo noza kugenda kandi ogwe ntureba ngo eminyeto ibakabire ne bareberaho ye kabanza yaye yangisa ebibabe bashemeye kuzamura kijare kurya kunywa kushwera kuzara kuzaho ibyo babanza babireka babikora bwanyuma iwe notekateka ngo emyeto yebire byo ne baseta kukikoreka tandike niwe William Kada NRM edachikemwe strictly yabari no kutekansa program aha wikibuzo kirungi emyeto ejeja bwenki ine speed yo kwenda ngo ebyakwereke ibintu yabanza first of all
ite nturahuka kureba byaho naho tutakabanze kubitebekanisa mbene niyo nintekateka ngutseme kwegera aha bebembeza bayita bacungwire Uganda ubwakenana ubu yabayire shobeirwe emyeto nefa munonga twine indware zabayire almost tkanze zeta 6 killer diseases almost zikazira 12 konka abo aba basize kugira vision yihangana mission aba barimo his excellency President Museveni abagizire ideology yo kuza kucungura ebyo batene kiboine nabo bagira campus nkayitwe konka bakajya ngo reka kucungura ihanga ryito bagenda boine ekitekateko cyo kucungura abantu nebintu byabo futaro kwenda byo kurya byo kutomunda bayenda kubanza kutebekanisa ihanga ngo rigira ubusinge baturetera ubusinge twabureba baturetera bona bashome twabereba abo kube biyone bitiro ntugambiraho no ninkoko kureba egari ninka engine so bakabanza batereza batuteraho platforms zo kureba situkube ntugamba abo kwa tukubeturu abo kwa percent almost obuchweka 10 mushanjari 10 bakana bayitweze ndwara konka bari yakubizire ko bashangire 3% almost 14 ngabanyarwanda twene konka 3% ya miliyoni anane 5 plus okay so ikimesa ngobu bakaba tutekatekeye mbweni impabure mnyeto ngo tureke kurebe byaha twinguze hamwe cyo turebe byahari ivyo meshi tutekatekeye ihanga ryeto tureke kwirkanga habo kuba habe turi kureba turi aha Uganda ine byo kurebera ho bingi ekireyire Kongo tikireba ekireyire Sudan tikireba ekireyire mahanga gandi tikireba abantu bafara bafekera konkitwe tureke kwebwa nyinini nkizana president Museveni munonga edakike musasire narenzemo konkari kangambe iki kahendere ninkizana na president Museveni abwe nshonga nkishata ukuteka tekero umuntu wahigo no hansi okay yebari William omwami Wycliffe iwabwa kino tekateka ngwe myeto no mwende biri kutandika mu bene byo mwaheruka kandi bikuheruka mbe byo mwabanza mbeno rero mtebenganisa wa program bentara mushomi murungi wa Bibuli konkate birebe kunizire ninzo mu byo wembeza natandika kujishobo konka kare kigambe cyo embeto kweyanyisa ukweyanyisa so emyeto 1 shemiye kweyanyisa abako biyu waye nangovuge Mercedes Benz aha myaka ginono beyo kandi nkamukuru wanje kuyagamba buri kintu cyona it is a step by step. Okay. So esto inekora no kuranga twayemanye abantu abine visioning tukugira ngo urumyeto we nari aheroko hine cyagenderire abamwe no barondo kubararare abamwe barondo kubarabyame umwe na planning myeze ebiri arhito abo forecasting emyaka ningo mishoko. So nkamyeto shemeko yanyise bintu ebimwe akasete nkaka kamara kuija wabo ryo kagotomera kokatira karuru kenshonga. Okay. Number 2 inakahaburo kamaka nkwenda mpereza ubona abende yo mukaruraka nyonka nyine banyana banje binjo muri kamparo mutukora kumwe tukutura kumwe haza bajya ngiye simbe nangwe ni sente bazi impereza konkesha yakaruto bagira bata tubija katera tuba twebaka tubija katera nico kushangira ngo 100% hamyetero kubera kampara umucyara afitera karuru ni nkareka 20%. So atamyetimu muzo mucyara afitera ki akaruru abo kuba nimwe mwine bizubu nimwe mutine mirumu nimwe mwine amarwaro nimwe mutine insurance. So to me ningira ngo okwirukangirira ebyanyenja kare tukasige bya emyaka yaza kuzaho kintu cyurungi twine korango twagumiseriza twagire bitwayanyisa haza twakora na team yemyeto yono wisingiro wakiruhuro wabwejo wabushenyi tubene twimanye. Okay. Sometimes tuzahishaza nkere tuganire tuzakora ngo twashemeze ihangari we bari Wycliffe reka tusibure kayire keituka twaho kandi reka omwami William tusibure mu kigambo kimwe nimbanza no kusima tayari nimwe bari munonga management na family ya tayari kutukunda no kutebekanisiza emyeto ntubasima ntubasimira kimwe mwe barabo arukundo mwe bari kundi ihangari yanyu mwe bari kunda abanyarwanda ecyamuhera munonga nimpiga emyeto nimpiga abanyarwanda nimpiga abantu bihangeri ngo tuyimuke twena 2015 biyo kwezo kurukwijo ko kubanza twimuke tutere president Museveni akaruru akokumusima ahabwe ebyo ebyatukoreye kutwiha namba eyabireri miliyoni
14 tukaza ahari miliyoni 85 z'abanyayuganda turete rubusinge buturi kureba nebyone buturi kwataho n'amashoga yite n'buturi kureba amashoga yitu no ahabo ku businge ni inkeration butokora kongo bifire na hande bifire mbwe nito tikino businge tuyinaha amahanga 5 na 8 agutwatireho ubone ubungi bwa president Museveni na yabare munonga na yabare munonga ntuza kumurondera karuru kandi tuzakatera na flag bearers kare nkokwe umwami w'ikirifu niwe kigambo kimwe tusibure tayi niwe kigambo kimwe cya muheru no kugira ngo abanyabwejo nimbe tangwe 2015 muje mutera karuru ka president Museveni number 2 mutera karuru ka flag bearers itwe nkabwejo we stati twiniyo mwami engineer John Bosco Karisa nuwe yakwase fraga njo kureba nyonze tukamuze nyuma itwe tuhagire cy'enaremu ubwire kubaraho tumucencure na ariyo na no mucara mamweta Anet OSB amukama kandi ukwejoje ndijo twiniyo mwamiza doka mutekanga konka mutebwa chairman umam president Museveni kari mwebare muno nakokwe webare kuba wurnitwe aitwa atandishira kusieda chikezi aitwa hendera ntwamyangu umunyeto wa Noreba TV wagobora chango kandi niwe wakuzire wamanya ibyetengo by'eminyeto tujja kutandikira murundo gundi katuzo mu weekend kandi twino Olivia Kamsime iwe arikwenda kwangura ekitereke gashura na tuje kubantu gendo mission okuchikwisyawo osibe kurungi weekend nungi twendeza ibirungi otarugahira karyitu mukamarindi